Ka yeng ka syari jong Sessions Judge West Giant Hills District Juwai, kalarai penrem ya uwi runar, ubelatip kerteng kum udap biang litap nakasnong tang tring, da kabaset patok rius nem, bat an beteng shis nem halor ki kam jing penting pensmien. Ya ka ni karai ka yeng ka syari kalapan benaha ke katlai trik nai wieng. Ka syari kala syamba udap biang litap udai ubadan keti ha ka ni kakam beman, hapok ke kendon an 436 jong ke Indian Penal Code IPC, kabalik ya kakam beman da kabapendan kam da kading. Nalor kata na kabenta kakam runar katkum ke kendon 506 Part 1 IPC, kabayadei berkakam berngem bersit ulah syakrai penrem biang banset patok sa shisnem. Katkum ka hukum jong ka yeng bishar, baro arteli ke jing pensitam katkum ke kendon 436 but 506 Part 1 IPC, kenyat lang hakajuk kapor.